lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa tweet kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Problem ya hina I mati na ku starata swi endliwanga ku la ku endliwa na starata leswo nghena switangini. MaAfrika-Dzonga tiko hinkwaro va tlangela siku ra ntshunxeko kambe vutomi bya ha tika eka vo tala. Van'wabindzu vanharhu va paleseriwa va lova edorobeni ra Joni. Waka hina ndza ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2. Ha haxela ka channel mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT riperile. Murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u xixime magidigidi wa Afrika-Dzonga lava nga lova hikwalaho ko lwela ntshunxeko wa tiko hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu. President a vulavula eBloemfontein laha ntirho wa ximfumo tlangela siku wu nga va kona namuntlha. U ri nhlawulo wo sungula wa 1994 wu tswale rixaka rintshwa ra Afrika-Dzonga. Ramaphosa u ri ntshunxeko u vuyerisa mani na mani. U ri ku xaniseka no twa ku vava ku kuma ntshunxeko lowu swi ta tsundzukiwa minkarhi hinkwayo. Swiyenge swo hambanahambana ku katsa na mfumo a va hlanganile ku tlangela siku leri. When freedom came, it was not a political transition. It was a moral transformative moment. And at the center of that transformation stands our Constitution. It is not just a legal document. It is a shield against injustice, a foundation for unity, a foundation for equality, a promise to every citizen that through it, South Africa will never be governed by exclusion. President Ramaphosa u ri MaAfrika-Dzonga va fanele ku papalata madzolonga ehenhleni ka vahlampfa. U ri voko ra nawu na vumunhu hi swona swi fanele ku rhangisiwa emahlweni. Ramaphosa u ri loko vana va manana va hanya hi ku chava, Afrika-Dzonga a ri ta tshunxeka. Others gave us compassion, they gave us support, and we cannot be driven by hatred towards them. Instead, we must insist that the law of our country be upheld and enforced. That is why we are clamping down on illegal migration and on businesses that flout the law by hiring undocumented persons at the expense of our citizens. Ramaphosa u gimete ku vula leswaku mfumo wa tiva hi vukungundzwana lebyi humelelaka bya vahlampfa lava ngomerisaka ku nghena laha tikweni swi nga ri enawini. Kasi eLimpopo ntirho tlangela siku ra namuntlha wa xifundzankulu wu rhangeriwe hi Holobyenkulu Phuphi Ramathuba eSaselemane ka Xikundu handle ka Malamulele. Holobyenkulu u ri mfumo wakwe eLimpopo wu lunghekile ku tirha na swivilelo swa vaakatiko mayelana na mphakelo wa vukorhokeri. Dokodela Ramathuba u ri nkarhi wo vulavula hi nomo wu hundzile naswona sweswi mfumo yena wu ta vulavula hi mintirho. Vanhu va ni vutisa swivutiso swo tala va ri ka mina ntshunxeko leyiwani hi vona njhani because hina a hi tirhi. How can you talk about freedom when we are unemployed? What is freedom when the floods have washed away our homes? What is freedom when floods have washed away our bridges, our roads, and also our livelihood? Nari ndi xivutisa vo executive mayor va ri ka mina vatirhi va hina a va pfulelangi mati namuntlha ku swi lunghisa executive mayor, especially on this special day when our people are supposed to celebrate freedom. How do you talk about freedom when you don't have a basic human right, water, which has no alternative? Mati angana alternative. Hikwalaho hi ta tirhisana ngopfu na ti executive mayor ta hina na ti MEC ku ri vanhu va le Vhembe
vanhu va le Collins Chavani, vanhu va le Giyani, va le Mupani, vanhu va le Phalaborwa, vanhu va le Sekhukhune, batho ba kwa Waterberg, batho ba Polokwane ka moka bona ba kgwetse metsi. Loko swi titani maAfrika-Dzonga hinkwavo lavakulu na lavantshwa va ha tshemba leswaku mihandzu ya xidemokirasi yi nga ha vonaka kahle loko lava nga ka mfumo va tiyimisela ku tirhela rixaka. Va ri ntshunxeko va wu vona kambe swilo swa tika hi tlhelo ra vukorhokeri, ku kuma mintirho no pfuniwa ku sungula mabindzu. Hina I mati na ku starata swi endliwanga, vula ku endliwa na switarata leswo nghena switandini. Hi swona swi ntsena. Na ti-RDP swisiwana swa ha tele leswi faneleke ku kuma tiyindlu ta ti-RDP. Tliliniki ya laveka hi mhaka ya ku ri lomu ya ku kona ka Mdavula loko mpfula yi nini ka rheta yeyi mafambelo ma kona ma tika ma olovi. I think there are some of the things that are weighing down South Africa currently is shortcomings such as high unemployment rate. I mean, the unemployment that increases every single year, especially with the youth, because majority of the people living in this country is the youth of South Africa. So you find that those are some of the things that really, do not really, what can I say, that we can't really explain this democracy or express this democracy fully in a way that it's supposed to be economically so. I would want the president to be honest about the state of the country instead of just making promises. He should focus on unemployment, the cost of living, and also failures in service delivery. As a person who was born into democracy, and I know nothing about the struggles that our forefathers experienced, and this day just to me comes as a sense of pride for the rest of South Africa, because it just brings a sense of this is the day where everybody was called somebody. Today we stand here and I can say that Nelson Mandela, I go to school and I get taught. I now can go to the mall. I can go anywhere without being discriminated that, oh, she's black. Kasi loko emavhengeleni ya eZanini eMafarana laha hi hlanganaka na mulwela ntshunxeko wa tiko ra hehe tlhelo ka khale ka socha ra MK Masingita Maakana. Tshama na hina. Malangta mahungu eka SABC kasi tlhelanga hungu leri nga rhanga Afrika-Dzonga namuntlha tlangela 32 ri kume ntshunxeko na mfumo wa xidemokirasi. Ntirhokulu wa mfumo a wu tlangela siku leri a wu ri eBloemfontein laha President Ramaphosa a nga xixima magidigidi wa maAfrika-Dzonga lava nga lova hikwalaho ko lwela ntshunxeko wa tiko. Van'wamabindzu vanharhu va baleseriwe va dlawa endzeni ka vhengele ra McDonald's endzeni ka doroba ra Joni. Mutirhikulori u vuye kota ku fika endhawini liya nkarhinyana endzhaku ka loko mhangu leyi humelerile. Ipimani Baloyi. Van'waswimawusa lava tirhaka exitarateni xa Small edorobeni ra Joni va vula leswaku va na ku chuhela vutomi bya vona leswi endzhaku loko van'wamabindzu yanharhu va baleseriwile va lova tolo nampundzu endzeni ka doroba eka vhengele ra ringele ndzhaku ka mina. Mi nge hi vulavula na van'wani va timbhoni ta mhangu leyi ku twa leswaku va vone yini. Musawenkosi, thank you so much for speaking to us. What did you see? You say you witnessed this. Sanibonani babukele ekhaya igama Musawenkosi. Yebo, nangempela sibonile ngempela okwenzakalile eMcDonald's futhi asijabulile neze sabantu abasebenzayo eGoli ngoba sibonile impela abobhuti ababulewe kahle kahle bebawu2 ababulewe mangisondela eMcDonald's and then one was still alive oyedwa bekasaphila but umfowethu osebenzayo eMcDonald's waseyivala igarage angazi ukuthi kwagcina kwenzakalani kuye. Are you feeling safe? Did you see the shooter? The shooter cha simbona ngumuntu odubulile impela kodwa futhi angizizwa ngiphephile ngoba ngumuntu osebenzayo impela la emgwaqeni. Angizizwa ngiphephile ngoba ngazi ukuthi kuzogcina kwenzakaleni kusasa mhlawumbe bangazela mina noma bangazela abantu engisebenza nabo namakhasimende wami. You said this is not the first time something like this happens. Yebo aqala futhi kwenzeka. Izolo ukhona omunye umfowethu eEthiopia
obulewe laphana kulesa strategy singalena namhla ebulewe abayi3 kunjalo nje. Thank you so much. Yaloye i Musa Wenkosi loyi a xavisaka la dorobeni leri a kombisaka leswaku yena na vatirhikulobye va tirha va chuhile hikokwalaho ka ku baliseriwa loku. U vula leswaku eka n'hweti leyi nga hundza ku na kolomu ko fika ka 7 wa vanhu lava nga baliseriwa va lova, hinkwavo ku nga van'wamabindzu lava sukaka etikweni ra Ethiopia. Kasi tanihiloko tiko ri tlangela 23 kumbe 22 wa malembe ri kume ntshunxeko na xidemokirasi, mulwela ntshunxeko wa le Mafarana ehandle ka Tzaneen Masingita Maakana a nga enetisiwi hi mihandzu ya mfumo wa xidemokirasi kusukela 1994. Tatana Maakani loyi a nga mulwela ntshunxeko wa tiko ehansi ka vuthu ra ANC ra Umkhonto we Sizwe u hlamusela hi ta rendzo ra yena kusukela a vile socha ra MK a ha ri muntshwa hi nkarhi wa khale ka mfumo wa xihlawuhlawu. U vile xiphemu xa ntlawa wa masocha ya MK lava nga thoriwa vusocheni bya Afrika-Dzonga hi 1994. Maakana u ri ntshunxeko va wu vona, kambe maAfrika-Dzonga vo tala va ha xaniseka hi tlhelo ra swa timali na vugevenga. Khale ka socha ra Umkhonto we Sizwe Masingita Maakana namuntlha u ri i siku ra ku anakanyisa hi vuenti. U ri mafambiselo ya xidemokirasi lawa tiko ri sunguleke ku malandzelela hi 1994 a hi wona lawa va nga malwela. Maakana u xanisiwe hi ndlela ya tihanyi hi maphorisa ya mfumo wa xihlawuhlawu. Nandzu a ku ri ku lwela ntshunxeko. Ki tirhile strike lexiya. Se Queen Elizabeth a take ngopfu ku va hi lwele xinghezi. Sa humese scholarship ku ri ma South Africa va lose academic year. Impela hi se creamy ya hele. Unfortunately e curriculum liya yi nga prepariwa leyi nga yise vana va heko. Mantwisisa? Yi ya drill South Africa leyi lava ku hi vo. Hayi liya hi lwela ku yo. Leyi nga deliver democracy leyi nga na yona namuntlha. Ntshunxeko wa tipolitiki a wu vuli nchumu loko maAfrika-Dzonga va nga si kuma ntshunxeko wa ikhonomi. Lexi mfumo wu nga hi pfunaka hi xoho i ku hi lunghisela ni hala ka mining hala. Eti-politician letikulu mi nge ni yi vula leni. Maakana u ri xidemokirasi lexi hi tiphinaka hi xona namuntlha a xi kumiwanga hi ku olova, tanihileswi valela ntshunxeko van'wana vo fana na Solomon Mahlangu va nga nyikela hi vutomi bya vona hikwalaho ka swona. Holobye swa timali Enoch Godongwana u languteriwe ku endla xitiviso mundzuku mayelana na nxavo wa petrol, diesel na man'wana mafurha. Emasungulweni ya n'hweti leyi mfumo wu vuye wu tsema R3 hi litara eka xibalo xa mafurha ku ringeta ku olovisela vaakatiko endzhaku ko tlakuka ka nxavo wa mafurha. Godongwana u languteriwe ku tivisa loko mfumo wa ha ta mahlweni no tsema R3 hi litara eka nxavo wa mafurha kumbe nkarhi wa tintswalo se wu hundzile. Nyimpi ya Amerika na Israel eka Iran swi nyanyisa ku durha ka mafurha. Ku ni swikombelo swa leswaku mfumo wu engetela nseketelo wa ntwelavusiwana eka vaxavi tanihileswi nyimpi yi yaka emahlweni. An extension of the fuel levy. I am applying my mind to that issue at the appropriate time possible, because I promised South Africans that at the end of the month I'm going to do a review. After consulting a stubborn minister, Mandashe, I will probably make the necessary announcement on the 28th on Tuesday. In that regard, lava va kombelaka ku engeteriwa ka nkarhi va tirhise kumbe ku khoma matimu ya mali leyi hofisi ya xibalo SARS yi hlengeleteke eka lembe ximali ra 2025-2026. Loko Godongwana a vula leswaku u ehleketa ku kambisisa ku hungutiwa ka xibalo xa mafurha, u tsundzuxe leswaku mali leyi hlengeletiweke hi SARS yi le hansi ka mali leyi tirhisiwaka hi mfumo. SARS has corrected 2 trillion, which is a major achievement.
However, what he misses is that the expenditure is 2.4 trillion, which means we're 4 billion short, 400 billion short. In addition to that 400 billion, the debt service costs are also of a similar amount, which means this year we'll have to borrow about 800 billion rand. Ndzawulo swa timali yi ri ku hungutiwa ka tirhandi tinharhu loko sunguleke hi siku ro sungula ra n'hweti leyi ku ta durha kwalomu ka mabiliyoni 6 wa tirhandi ya mali ya xibalo leyi a yi fanele yi nghena eka SARS. Kasi ndlela ya ka hina mahungu lama mkhomeko ka siku ra namuntlha ya n'wana ta va kona enkarhini lowu taka. Sesi va loyi u ta hetisela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripereni. Mawundana Kensa ku sira nkarhi ra haperile ene swa xiyimo xa maxelo xi tshamisekile iranga madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula eka ndhawu to hambanahambana ta tiko ti-chances ta kona ti kwalomu ka 30% loko languta exifundzeninkulu xa le northwest ku katsa xifundzeninkulu xa Gauteng na le Free State, Mpumalanga ku ya kwele KwaZulu Natal ku langutile timpfula ta ku tiyisa mahlweni kasi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape na Eastern kona nakona ku langutile timpfula eka madyambu ya namuntlha kasi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta langutile ku yisa mahlweni loko languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ya kwele KwaZulu Natal kasi loko languta xifundzeninkulu xa Western Cape na Eastern Cape kwa languta timpfula nga ta ku tiyisa emahlweni eka siku ra mundzuku kasi ku languta swilo musikiso kusuka eka vavhombo va maxelo ku languta moya wa magandlati wa matimba loko languta exifundzeninkulu lexi suka kwele ebuweni ri ya kwele eCebeka ku ya kwele exifundzeninkulu xa le KwaZulu Natal kasi a hi languta ku eka siku ra mundzuku kona swilo swi hayisa mahlweni loko languta ebuweni ri suka kwele KwaZulu Natal ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Eastern Cape a hi leswaku maxelo ya swifundzeninkulu ya tshamisekile hi tlhaneta le hansi ku langutile maxelo mo kufumela loko ndhawu ta fana Pitori ku ta ku kufumerile Juni yona yi ta vereka 11 ku ya eka 22 kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo mo hisa loko ndhawu ta fana Messina ku ta va karhi ku hisa Thohoyandou na yona yi ta va yi ri na maxelo mo hisa kasi Malagiyani yona yi ta va ri ka 20 ku ya eka 26 kasi ku languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo mo kufumela ku languta maxixini ta va karhi kufumerile Sekunda na yona ku ta va karhi kufumela kandi Emelo yi ta va ri ka 10 ku ya eka 20 languta xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kona nakona u nga langutela maxelo mo titimela loko languta Ilundi ku ta va karhi ku titimela kasi loko languta Pietermaritzburg yi ta va ri ka 18 ku ya eka 20 kasi loko languta exifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona u nga langutela maxelo mo hola loko languta ndhawu ta fana na vo Iquba ku ta va karhi ku horile Komani nakona ku ta va karhi ku horile kasi languta Mthatha yi ta va ri ka 5 ku ya eka 16 ku languta xifundzeninkulu xa le Western Cape nakona u nga langutela maxelo ma le hansi loko languta ndhawu fana Beaufort West ku ta va karhi ku horile kasi loko George yi ta va ri ka 9 ku ya eka 16 u languta exifundzeninkulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene Kurumani ku ta va karhi ku horile 6 ku ya eka 18 kasi languta Springbok yona yi ta va ri ka 5 ku ya eka 18 u languta exifundzeninkulu xa Free State nakona u nga langutela maxelo mo kufumela ku ta Bothaville ku ta va karhi ku horile Bloemfontein yona yi ta va ri ka 2 ku ya eka 16 kasi languta Foxburg yona yi ta va ri ka 3 ku ya eka 15 kasi loko u languta exifundzeninkulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo mo kufumela ku ta Potchefstroom yi ta va ri ka 18 ku ya eka 20 kasi languta Rustenburg yona yi ta va ri ka 12 ku ya eka 25 kasi languta Mahikeng yona yi ta va ri ka 9 ku ya eka 22 kasi Tosca yona yi ta va ri ka 11 ku ya eka 22 la ku ri maxelo mkhomelo wona eka madyambu ya namuntlha hi raperile.